Ningizimu Afrika kuphina kuphela kufinyelela khona inyanga yompete TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Bukelwa njengenjalo ke sihlelo omkhulu wethu sihlele inyanga yompete sihleli no DStv bathi Captain my Captain. Yodendala. Mkhulu ake sibingelela ababukeli emakhaya. Thokozani sanibonani dumela ngabshini endalo. I always say thokozani emakhosini sanibonani because of nginyanga. I cannot just say hello ngumuntu wesintu. Futhi mina umuntu mengibona mengathi hello nje ngithule ngizathi ngubona ukubona. Nanoma ngisho ngangithole emoto. Mungathi nje hello ngusha ngebomb. Baki basho abantwana abanqane ngusha ngebomb takababa because of ngumuntu wesintu. Thokozani sanibonani dumela ngabshini endalo. Inyanga yompete umkhuloti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ila ngitholakala khona lana ngenza umsebenzi wethongo ngilana ngoba ngenza umsebenzi wethongo angisi celebrity angisi DJ I am not even a fashionist nanoma ungangikhumula ngishona ngala angina tattoo njengalezi inyanga ezinama tattoo kungathi azazi ukuthi ubunyanga yini thokozani bakwethu makhosini sanibonani bongile mkhulu baba kunodaba esoke sithi ukulibheka kabanzi la okay kunabantu mkhulu athi umuntu sengihambe inyanga eningi kakhulu akutshela ukuthi yena sagcatshwa inyanga engaphezulu ka20 emzimbeni wakhe lokho ngabe kuyamlimaza yini umuntu noma mhlambe kuyamsiza uyabona isiqale la number 1 kunabantu abaningi abamba inyanga umuntu amba inyanga umuntu asuke eGoli umuntu aye eMalawi ashiya inyanga ezi more than 1 million la eNingizimu Afrika eSouth Africa yethu ahamba ele Malawi abuye eMalawi aye Ghana abuye eGhana aye eTanzania asuke eTanzania aye Cote d'Ivoire emisuke eCote d'Ivoire aye Nigeria aye Algeria aye Namibia umuntu ajika eBotswana abuye from eBotswana ngemanje sephelwe manje istyle aye Lesotho mesuke Lesotho athi nakhona futhi akulungi umuntu abuye futhi eze la eGoli la asuke eMidlands futhi ahambe manje ke aye kwaMhlabalingana abuye kwaMhlabalingana aye Mozambique abuye futhi eMozambique umuntu ahamba eNorthwest umuntu athi uya ngapha nangapha usedlulele makeba kunabantu abadlulele kunemithi eyenza ukuthi abantu badlulele abantu bakhona baphila impilo ukuthi imali zabo ziphelela einyangeni umuntu cannot do anything with money uma umuntu enemali yonke imali zakhe uhambe ishiya umuntu akakwazi kusuka from kwakhe aye enyangeni athi no mina ngihamba nohoti noma uhoti mina ngihamba nobani noma mina mhlambe ngihamba novula indlela or mina mhlambe ngihamba nogogo manzini uyena ongenzela ukuthi nokuthi muthi wateng uhlaba yakwa atsakwa ayakwa kungathi iphendili kamahosha ajike futhi ayele umuntu ephila impilo angayazi leyo nto leyo it's wrong leyo nto leyo iyawubulala umsebenzi wethongo uthola ukuthi uqhajwa ama-razor amaningi uze ufike nasendaweni la kuqhajwa khona ngebhodlela kunendawo la khona ufikile uqhajwa ngerazor uqhajwa ngebhodlela mhlambe leniqala ukubiza mhlambe kumina thina uthi sento lesazazi lesi uqhajwa ngebhodlela uma ufike lapho uqhajwa ngebhodlela ngicela uqhajwa ngebhodlela bakufaka amabhodlela ibhodlela konje isuka ibhodlela lani awuyazi lisuka phi awuyazi uqhajwa umuntu nama gloves akawafaki umuntu uqhabayo nje ngezandla umuntu wakhona ayisike akusike akwenze ini uyoze ufike nalapho khona ufike khona kumele ukhafele ngisho nasemlonyeni ngaphakathi umusetshenzwa ilezi inyanga ezikhona ngala ngaphandle kunendawo la khona umusebenza kumele ukuthi umufika khona ulale nesilwane awungizwa it's either imbuzi yivu inkukhu noma ingulube it's a must kumele lento lolale nayo lezo leza lapho trained ukwenza lo msebenzi loyo there was once a woman athi ngimgeza la asuka from somewhere in that country ngifuna ukubiza ngegama la khona elalo yinja so these kind of things abantu they are not fully aware of abantu they are there ugijimisa nje imali ugijimisa ini uma umuntu iba nenyanga representable iba nenyanga ebona ukuthi lo muntu lo inyanga lo mtheki ngaka yini muthona umatla yini iba nenyanga kanjalo iba nenyanga of which uma uyibhekile you can see ukuthi look at this guy he's there nami I would love ukuthi ngibe there or mina I would love ukuthi ngibe le phezulu ngikwazi ukuthi njengomela lapha mendabuko ngimphakamise naye akwazi ayiphezulu
So those kind of things, these are things of which wena uma umuntu kumele usicabange, kumele uzazi. Ungathi uma umuntu uyahamba nje. Kunomunye ubaba wahamba yothwaliswa eMozambique. Baba lo mehambile yothwaliswa eMozambique. So lapha eMozambique you have to ukuthi ulala nenyanga yakhona, especially abantu besilisa. Wena mfazi umuya lapho unelakhi akana inkinga nawe, ufuna nje abantu besilisa. Ingene emapalini emuva. Ingene emapalini emuva. Ibhola ingene emapalini. So lona ke wase uyala ke wabaleka. Ekubalekeni kwakhe methi yabaleka walimala indlela yonke. Yonke imoto mengena kuyona imoto yakho iyamosheka. Mesu yakulethu ungena kuyo iyamosheka. Mesu yakulethu ungena kuyo iyamosheka. Aqine sebuya. Uthe megcina sebuya wathi lo baba lo ubuzela ukusetshenzwa ngithi. Manje kungani wenza kanje nakanje nakanje. Yaxolisa le ndoda. Ngiqolisa le ndoda le wathi kuyena akunankinga yakhe. Usuyoqala ezibeni ke. Uthe mengene ezibeni. Kanti lenyanga phakathi ezibeni kunama crocodiles. Yamudla isandla ebakwethu mina dala ngizibona izinto. Yamudla isandla icrocodile. Uzwa ngento imthinta na uthi mhlawumbe isithalo sakhona. Kanti lo muntu lo umfake ezibeni ekuthi leziziba lesi kunengwenya ngaphakathi. Umuntu namhlanje uyaphila isandla sihalf. Njengoba isandla sihalf. Siyafu kanje isandla umuntu wakhona ukuhamba ulokhu ungena uphuma ulokhu ungena uphuma ulokhu ungena uphuma usuke enyangeni ezu500 uwothi ukufaka umuthi okuphakama kuba ngathi into azilungi kuba ngathi into azikhanya kuba ngathi zakho asambi kahle kanti lezi inyanga uhambe kuzona kuqala zakwenzela ini zakufakani. There are people of which bazi inyanga, they say bazi inyanga but they are not. Akusibona bonke abafazi abathi abafazi umuntu wakhona ngumfazi. Hayi angikuthi ukere mhlawumbe ngikhuluma ukubheda. Akusiyo wonke amadoda afaka amabhruku amadoda. Kunabanye bafaka amabhruku but akusindoda. Kunabanye abantu efuthi bathi bona bazi inyanga but akusinyanga umuntu wakhona. Uloku ufaka ama raise omunye uqaba ngesimba lemfene. Once umuntu aqhasha ngesimba lemfene nanoma ungathi umfaka muphi umuthi ayikho into ekhanyayo. Nanoma umuntu ongathi uqaba ngani umuntu ukufaka nemzimbeni maye ukuthi kunenyanga ewasuka kuyona akufaka isimba lemfene khohlwa. And inyanga zangala uyabona ngala kule side leli KwaZulu Natal ngala kule side leli inyanga zangala KZN Jozini Durban ngikhuluma straight inyanga zakhona most of them they like to claim ukuthi imithi bayayazi but bangayazi imithi. Baqaba ngisho abantu nangemithi erejectayo eminye imithi mingene emzimbeni womuntu. Sikhathi sakhona yibo abantu abanezigubhu abathi banezigubhu eziright but igubhu zabo kube nje kuvobe nje wento. Wena usabathe umuntu amsebenza usabathe umuntu amsebenza usabathe umuntu amsebenza usabathe umuntu menzani ayikho into ekhanyayo. Kanti umuntu kunento eyangena la kuyena engasebenzi. Kufana amafutha kahala kavuma. Uma mina ngiyinyanga ngufaka amafutha kahala kavuma. Ngisuke ngithi lona umuntu emihlasenze yimina forever. Once inyanga afaka amafutha kahala kavuma yaqaba ngawo. Leyo nyanga leyo mithi benyanga yakho till you die. Uma leyo nyanga leyo yakufaka amafutha kahala kavuma afterwards wena usiyahamba uyakokunye kahala kavuma kavumi. Ngoba kahala kavuma uyaphila ngaphakathi kwena. Iphangolini yaphila ngaphakathi kumuntu. Umugqaba umuntu ngayo. Lento ivele nje iphile ngaphakathi kuyena. So these are things of which you need to know. You need to know. Mina uma ngiqaba ngezinto nanoma ngathiwa uhoti kusasa ushonile uyazi ukuthi noma kunzima you can go somewhere and seek help uzothola usizo. Manje uzoloku ukuthi hey uhoti akasebenzi hey lenyanga angenza ukuthi hey yangenza ukuthi hey yangenza ukuthi kanti inkinga ukuthi kunento wayifaka emzimbeni ngaphakathi of which is living ngaphakathi egazini lakho. Lento lephila ngaphakathi egazini lakho iyona into evala ukuthi yonke into ingasebenzi. Yonke into ethi wena ingasebenzi kuba inkinga. Manje uma umuntu usuhambe inyanga eziningi la ungena khona usizakala kufanele ungusebenze. Kufanele ungusebenze. Uza nje kumina uthi mkhuloti mina ayikho akunamuthi wenyanga osebenza kumina. Akunamuthi wenyanga osebenza kumina. Umphathele imali engenge 5,000 to 10,000 rand. 5 to 10,000 rand. Ngizokufaka into ekumele ukuthi idelete kwasane la kwena. And it's something of which leyo muzo yenza uyangifonela. Ngoba kunamasiko akho nemele ngutshela ukuthi nje njani. Uyangifonela. Mina mkhulu ngiyathwaliswa, nginikezwe igubhu, nginikezwa ini, abantu singafika sukulani 300, abantu basizakale bonke, kube nje mina engena lutho.
on that regard zami 5,000 to 10,000 rand kunento ezokufaka yona. Lento lenza ukufaka yona izokwenza ukuthi yonke into ehleli ngaphakathi kweni idilitheke. Abanye benu banigqaba umuntu aqabe ngumuthi meceda afika aqabe nangepipi but kungalungi lutho. Kungalungi next. Engaze ngalunywa futhi bangikhuluma ngepipi wayengalunywa kangaka. Kungalungi fokon. Ofuthi kuyasho there's something wrong. Jana ngotla khona o le monna ephela amadoda manje ayadliwa makeba. Ngasemuva uzokwazi. And mina I don't know ukuthi le style isuka kuphi. They say uma udliwe emuva uzoba nemali. How possible is that? Hayi nakhona akusokusho kodwa ke injalo nje lento. Uma umuntu hamba inyanga eningi lento leyo ungayenzi fashionable. Ukuhamba kuyinyanga kuyahluphekisa. Ukuhamba inyanga eziningi kuyahluphekisa. Stopa lento le yakho ukuthi usuka kawodi uphethe isamba semithi yekhombo uyaphuma uya kaMhlongo uphethe isamba semithi yakhona uya kabani bani le mithi le imifika ihlangana le wonkulunkulu abangafani lapha mina uyazi ukuthi nguhoti ngisenza ngonkulunkulu wala eNingizimu Afrika senza ngonkulunkulu wase-India senza ngonkulunkulu wase-China then uma kunje le mithi yamhlangana nonkulunkulu wakho mhlambe novela eMozambique uvela kuphi lento lezi yalwisana. Le mithi imifika kuwena emzimbeni simningi iyalwisana ngoba uthatha le usukela uthathe le isimo nje sikanjalo. Umuntu omnyama unale ngqondo lokuthi mina ngazi kanjani ungafika mina kunomuntu ongamphakamisa mangiqeda ukumphakamisa ngamtshela ngathi wena umuntu ophakanyiswayo awuthwaliswa akumelanga uthwaliswe abona kahle ukuthi ukhuluma nonsense nakho esuka vuju ashone Josina ayothwaliswa. Uthi mebuya kwamoshakala yonke into. Kunabantu abaphakamiswa nje kuphela abangathwaliswa. Ayi mungizwile ungangizwanga ngokwakho lokho. Amanamba amavela ku screen mungidinga ufuna ukuphakamise. Ngiphakamisa abantu from 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ukuya phezulu. Ngikuyenzela umsebenzi wakho, into zakho zwazi zikhanye zilunge. Mina uzala kumina just for ukuthi uafford impilo. Anguyenza ukuthi ube rich. Nguyenza nje ukuthi uafford impilo. Ingakho nguphakamisa. Nami nginje I'm not rich. If bengi rich, umungena ku Google uthi mkhulu oti is net worth. Nibizo kubonisa ukuthi umkhulu oti uneikepe ezo 100 million, umkhulu oti unama mine, umkhulu oti unani. But angeke uthole lokho because of nama ngikho rich. Nguyenza nje ukuthi impilo yakho ithi caca, ithi vakavuma. Then konke khanya. Ngibongile ungakhohlwaki every Tuesdays and Thursday ngihlola abantu kuphela. Then uma ngihlola abantu ufuna ukuthi ngusebenze uyenza ukusebenza. On Monday abantu ngiyabasebenza, Tuesday abantu ngiyabasebenza, Friday abantu ngiyabasebenza, Saturday angikho. Abantu bayabadideka bathi umkhulu wethu usebenza nje Thursday and Tuesday kanti each and every day ngiyasebenza. Ilanga engistrictly ngalo ukuhlola abantu just Tuesday and Thursday. Ngibongile makhosi. Sibonge mkhulu, sibonge babukeli bonke benyanga MPEDI TV. Thank you.